Danes je petok, 6. januari 2024 godina, 6. den v godinata. Do krajot na godinata ostanuva tu šte 360 dena. Sonce to v Skopje izgreja v 7 časot i 2 minuti, a ke zajde v 16 časot i 17 minuti. Deno traje 9 časa i 15 minuti. Mesečinata, koja je v fazana treta četvrtina, izgreva v 1 časot i 43 minuti po polnoć, a ke zajde v 12 časot i 1 minuta.